Duh, parkiran rehe gara-gara lockdown, penghasilan mending living si bos belain pas antren bikin berangkat doang aja. Pak, berangkat. Assalamualaikum. Aceng boleh berangkat nih. Ada jalannya, hati-hati. Doa namanya penyanyi. Ada jalan, hati-hati ya. Assalamualaikum. Salam. Pokok aing harus sendal. Segala ketaan. Mak, doakan ya. Bener anak bener niat ilmu sing akhirnya. Itu akhir kumat. Sing cakiran sing bager, selamat dunia akhirat. Anaknya. Ayo, Mak. Assalamualaikum. Salam ade di dalamnya anaknya. Tuh, mak, ayo mau koper deh lah. Mak, doakan ya mak, aceng mak. Nah, Ngala ilmu na yo. sing kade di ditunya anak, sing bener ngajina, ulah ulin-ulinan bae. Mohon mak, ini mak, aceng numpang kayaknya mak. Mohon didoakeun tuh emaknya. Mohon. Tuh, yang ribet. Assalamualaikum. Salam. Mas, doakan aceng berangkat. Ada ceng di ditunya, moga-moga aceng bertanya cengnya. Terus kira-kira ceng. Ada di ditu nanya. Ya. Berangkat mak. Assalamualaikum. Mohon. Salam. Ada ceng. Bos, 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 toh gerak nih lila. Merasa. Bos, tangguhan bos. Bos, tangguhan. Bos, tangguhan bos. Tangguhan. Bos, I'm coming. Yuhu. Lala. Hei, dan. Kupat aing dah. Kupatin mak, tabur.
Mana ini? Ih, buku pohon deui. Mana nya? Mana geus peuting yeuh. Awak hujanan kabehan lah. Lelah capek. Bos, emang ese anu ke jalan anu bener mah ieu saya lah, bukan katimu gamai orangnya. Oke. Awas main deui. Aduh. Naik bos. Bos, ayo bos. Siap. Kenapa bos? Hakan gue dari eta poin digawekeun lin capek dari eta. Mantap. Padahal dikit eta demi we. Tetep. Bah, Iya bos. aduh capek atuh. Oh iya, Sampai bos. Sampai. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam. Ya siap, Roy. Nyampe geus ya kali ya. Ya, Bah, iya. Mau atuh bola batu ini dagangan ieu. Atuh kuproy mah Bah mau pret duit. Woi, Dina hayu mau Apaan, Bar? Astagfirullah. Ya gitu abah nak. mohon eta. Mbak. Itu mah lu cepet pakai gue hawa anjing, Mus. Berang-berang. Mau beli tak? Ayo, ya ada ya. Kebeneran ya sih, Mus. Coba kadela. Oke. Dikumbat. Salam. Kebeneran ya. Nah, Bah. Iya, aya tamu. Asa-asa kecai. Ajar bae lah. Belum Pak. Kamari mama jangan nitahan kopra doang, itu bener jadi lobaan kieu. Biasa Bah, ieu mah budak mah ilueun bae. Oh, alhamdulillah baragus mereka itu sekalian. Heeh. Itu mau lebih astitan asup ka jero ya budak ya. Mana kehujanan, Bah. Ayo gerak-gerak kantor hampura abah ipoan. Gerak ayo ayo. Iris. Ayo gerak kalabat ge, ho di abah pohon-pohon teuingnya. Ayo gerak adik. Ulang ge. Mana? Oi, oi, ulang isinkeun deh. Mun bos. Nah. Naon ieu leuwih amat. Ayo gerak kalabat. Ih, atuh kira-kira cup. Keluarkeun lah nanjan ih. Ini si aing nyokot, bos. Nih. Abah. Itu tuh apa aja tuh? Mau masak. Masuk. Bang, nanti yuk Bang. Ada jalan gitu. Bah, ini biasa segera amat, Bah. Mangga. Sopan ketik ya. Woi, Bawa bos aus. Bah, ibeng di Bekelan sama angka Jerman di rumah. oh, alhamdulillah ketampil. Non ieu kitu semangka Jerman. Panduang gedang tinggi banyak. Ayah Jerman. Mun hatur nuhun ya. Pesek Mbah. Tenang ke. Mus, Lim, coba kali canakeun cai ya. Mana caina? Mana di sini sih? Mus, Lim, Pak, canakeun cai coba ya. Tadi kali ditahan canak cai. mungkin Wak. Aus. Mun. Bos, Panggilan dah. bukan dong mere-mere. Iya, Endrin tak? Ai, kurang ieu. Kebeneran aing bilang. Ulah cakali be budak. Terus pangsat lah. Pas mitra. Uger budak. Yumi. Gelasna. Mang. Geus Mamang. geura dileutan tah. Tumpah, ngolok. Aduh, hatur nuhun katampil ieu nya. Saha lagi nak? Ucup pengertian ka abah ieu tere jeung ngolok Nang di leueur. atuh geura.
Oke. Terus nih tadi Kayak mah antarkan budak sih, ada kamar heula itu. nanti ya orang kayak perlu mah. Soalnya coba gede orang duit. Wah, lumayan nih nya. Ayo segera, kayak tapi kan ide nya. Mau pakai. Bosnya. Lim, antarkan ya. Oh, Kayaknya kamu pakainya. masukin bisinya asap dengan nuang budak. Siap pakai. Mohon. Nah, ada di jalan. Itu biasa baik. Panasin ya. Benar. Oi, syukuran sih. Dan dusun amat bosnya. Kalau sih ayo nama aja penting istirahat ke kobong ya. Tahu pak, kita jauh gimana? Kan gunung, sawah, jalan, sawah baik. Karena jalan bener ge, bang. Bener jang. Nggak lah ayo nama istirahat dekat itu. Mohon bang. Kebelah mana bah? Terang gentu bah. Kupro jeung budak ieu. Tunggu ke diantar ke budakku si Mustin si Salim Betul. tadi. Penting jang. Kemana isi Mustin si Salim kebal amat. Kena ulang mual kebal. Nah, Rodi, kabar kan dia. Budak wah kadi. Kenan bang. Kadi heula. Oke siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenan bang. Iya budak pangantar ke kobong. Aya babaturan anyar tuh. Waduh, pinuh lima kebang urusan. Hai. Tuh jeung si Roni ka ditu nanya ka kobongna. Mun bae Pak. Masih ranjang ya babaturan ayo. Ayo. Intinya ngantuk di bang istirahat. Selamat bermimpi. Mimpi jeung ajijah Bang. Siap, Tantang tercinta man. Nggak saya bang, berangkat kobong. Ayo. Ayo lempang. Udah. Assalamualaikum bang. Salam. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah budak kita. Kemana mang? Ada. Nasi.